Na planini, na Jelici, sastali se svi četnici. Sastali se pa govore petokraku da obore. Od Topole pa do Ravne gore. Od Topole pa do Ravne gore. Sve su straže, generala traže. Sve su straže, generala traže. A patrole, Kalabić Nikole. A patrole, Kalabić Nikole. A za sedam Rakšića odreda. A za sedam Rakšića odreda. Spremte, četnici, silna će borba da bude. Spremte, četnici, silna će borba da bude. Draža vojvoda, bacajte bombe četnici. Zagrmi Draža vojvoda, bacajte bombe četnici. Još jednom, molim. Možeš samo da probam ton. 1-2. Evo tako, može. Srpskim četnicima, većini Ljubljane, tako da su bili Slovenci vrlo korektni. Moramo pomenuti možda da su Slovenci pravili krst za naše mučenike koji stradao. I Crne Gore je stradao preko 30.000 Srba, pravih, koji su voljeli krugu i krst. I ovu krugu, kao ti što rođe sam, i zbog toga su stradali. Te krune. Vidite da je pobjedila kruna. Mesto petokrake bilo bi gore i za Slovence, i za Srbe, i za sve narode u Jugoslaviji bivšu.
Sad sam ja bio u Sloveniji. Pripremno parastos srpskim četnicima. Vidio je baš i pripremno dosta Slovenija. Došli ste na Ravnogor. A u Kamški Bistrici? Ja sam iz tamo. A ti si? Kako je? Sin je draže ovo brate. Dok je Srba iz Srbije, tako? Tako je brate. Još rađuju. Majke, Obiliće. Francuz, Dođu u sredinu ovdje. Dođi iz Sačka. Dođi u sredinu sa planine Jelice. Dođi ovdje. Onda će nam godina roti, pune bačve, i ambari, pomagali, koševi, vero, vrata. Srbi iz Francuske, iz Niša, iz Beograda, iz Kočice.